dapat rezeki dari Mbak As. Terima kasih Mbak As. Semoga rezekinya tambah banyak berkah barokah. Ini nasi, terus pindang, sawi, tomat, jamur. Terus ada tahu, ada capar. Kenapa kok sering dibelikan tahu? Soalnya Saimahku seneng sama tahu tempe. Kalau yang lain itu nggak pati pedas, jadi tak belikan tahu ini. Kalau tempenya masih banyak, kemarin baru tak antar 3. Nggih. Halo. Sudah sampai, itu Pak Kaji lagi ndek ngarepan. Cari tempat sini. Nduk, Halo. Masak apa, Bek? Iki jamur. Tak tumbasnya capar bareng nek ngulop ambek sawi. Iki pindang. Lah doyan ya? Ya doyan. Lah tak tumbasnya apa? Iwak sama rasa masak. Enggak telaten kok goreng sama titik. Tak tumbasnya pindangnya sing penak nek goreng iki. Iki nasi, habis sarapan sek. Pak Di, sarapan. Masak apa, Bek? Masak anu obes. Oh, bebes. Heeh. Pak Kadi ninggone sandinge mundur-mundur. Dereng masuk Pak Lan? Nganu isik nek Malang? Omonge urung balik, ngono wis balik apa urung, Bu? Omonge dhewe arep balik saiki. Besok mangkat. Balik. Rombongan truk ya, Bek? Omonge truk yang kono. Nah iya. Delok karnaval rombongan naik truk. Bek kobong iki. Heeh. Wis umop. Engko kobong kaya montore Mas Supri iki mau kobong montore. Montore sapa? Ayah Lion. Mas Supri Lah sapa? tumbas bensin. Paling enek sing bocor ono lho, Bek. Bingung bapak mlebu metu. Kan gugup. Mesti gugup. Kotor saya bensin. Dalam? Ya, kotor saya bensin. Nggih, pas nembe diisi bensin wonten. Motor di anyar apa? Wis sama. Montore sing lawas kae.
Apa, Bek? Tapi tahu diingi kae. Tapi sampean kom to, Bek? Tak kom, gak dingin apa gak tak kom. Lah enggak dikom enggak enak. Tak tumbasne tahune. Tahune isik arep dijangan. Lah Bek saya makan senengane tahu karo tempe. Sing empuk, piye? Dalem. Piye, Bek? Ini lenjalah dekat asap dekat bensin. Netes ngoten kok, Pak Di. Hmm? Netes bengsine netes kena ibusi. Terus kobong. Serang kena tinggi. Kayak mau dituntun ngono ngidul terusan. Di sos nggawe apar. Yuk, coba deh. Nggih, bocor. Enggak belotong Bek ini. Bakar itu. Sire sampean kuah apa enggak? Kuah, Apa? dikuah, Uduk. diduduh. Diduduh nongko. Sampean nganu no kuwe, paringi air no. Dadi ben enggak melotong. Piye dan piye enak. Blenderan ki enak. Ya boleh mangan ki enak bagan. Bumbune termasuk belek blenderan ki. Heeh. Grupe sapa to, Bek? Pak Pailan. Pak Pailan grupe sapa? Kulon Kali. Parane kula nak ndek aku kok ngerti nek grup. Lah ya kambek wong Kulon Kali. Heeh. Wong Kulon Kali tengah. Heeh.
nyerang nek arep nonton bar nyanyi ngono enggak. Oke yang go. Wis. Heeh. Wis oke apa uga? Dipakan titik. Ini nano apa? Doro. Heeh. Dorone sapa, Bek? Terus ngene apit. Walah. Tak suwi. Lek to. Lek. Ande. Kalau naik kau apa lah kan kan punya Napa? tujuh ikut saya kan Sampeyan kok mau ganti banyu enggak, Bek? Apa? Tahune. Enggak. Ambune kok rada kecing. Aja rodok kecil. Pendak iso diganti banyu. ini apa prinsip ya Princess.